sa karon kay magdula tag Squid Game. Hoy Avas. So let's go. Three ba? Okay, perfect. Ay, tsaka na. Sige, go. Hoy, alay na magday. Sulod na magday. Hoy, pag ilan sumabayot, imanulan na tamam. Hoy, mga tsaka. Ay, Avas. Go. Kulang ta, go. Perfect. Go. Isa na lang. Oh, perfect. So, let's go. Alo? Alo, bayot ka. Gwapa ba na ko? Ka-slim ba na ko? Bayot. Kanipis ako glawas na may Avas lang. Sumusunod na tamam. Ay, perfect. Ay. It's okay. Also, let's go group into 5. Charis lang. Hello. Hindi ko kasakalagi. Ano, perfect. Hindi ko. Hello, perfect. Sige, go. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Guys, ha? Group into 5. Oh my gosh. Subag. Ah! Oh my gosh! Go play yalet, die! Oh, yawa. Dire. Hoy, dire, ay! Alag, yagoch! Teste na, die. Let's say, what na? Yatay. Hoy, asa balik, ay! Dire. No, perfect. Oh, da! Oh, gobs, man. Kina. Hello, perfect, ay, da! Dapat masunod mo na ako bayot. Go. Jungle. Please, sunod mo na ako, guys, please. Sunod na ako. One player, die. Hawa mo dire, hawa ha. Ako na dire. Oh, let's say mo. Diba? Ako na dire bayot. Uma. Ay, abas. Uma bayot. Diba? Perfect. Oh, yatch. Nangayat sila bayot. Kinabayot. Oh, perfect. Dito ha, dito. Da. No, Avas. Murag 3 or 5, so let's go. Wait lang ha. I think 3. 4. Dali tayo, Fleur, dali, perfect. Hoy, mga tsaka, dali mo bayot. Hoy, tsaka, dali. Hala, tsaka. Hoy, dire. Dali, mga giat. Hala, di tsaka. Hala, 4, okay. Perfect. Mga tsaka kayo mo bayot. Yatch, nangayat sila bayot. Oh, perfect the F. Hala, I think 5. Let's go. Dun. Guys, pag 5 guys, sunod mo na ako guys, kaya I need to ano daw. Ana gang sa gang. Dun. Guys, I think 5. So guys, dirita guys. I think 5. Oh, diba? Anak ko 5. Mga ugop na bayot. 5, dire. Hala, tsaka na. Let's go. Hoy, Eret. Mga tsaka. Kulang isa. Ali, perfect. Ulsulod. Oh, perfect. I told you guys, diba? Anak ko 5. Diba? What I said, you to Avas. Oh, yatch. Nangayat sila bayot. Diba? Perfect. I think 2. 2 or 6, I think. I don't know. 5 rounds na die. Dun. Tsaka naman. Dun. Ay, dili taga sunod mo na ako guys kay 2. I think. Ay, perfect. So ako lang hawa mong tanan, bang hawa mo bayot. Oh. Diba? Guys, lihara mo guys.
Deserve na ninyo, Avas. Diba? Oh, ayat. Nangayat sila bayot. Hello, perfect. Gamay na lang ni bayot. Group. I think 6 guys. So, if mag 6 gani ha, diri ta diri. Okay, 6 members. Let's go. Dapat dito sa mga crowded doy. 6 ni doy. Diri ta ma'am. Group activity ta bayot. Hoy, diri mo mga tsaka. One Ay, player. perfect. Hawa ako lang Japon. Oh. Halagi ata. Hawa, perfect. Diba? Perfect. Ah, ako na dire ma'am. Hala ma'am. Yacht siya ma'am. Hala, yacht. Yacht siya ba yun? Oh, tikaab. Oh, diba? Perfect. I think 5. Hoy, dire mo, sudi mo, lakaw-lakaw ma'am. Mga tsaka kayo mabayot. Dire. Hoy, dire ma'am ha. Sudi mag tsaka-tsaka dire. 7 row na bayot. I think 3 players. Ah, perfect! Alin mo mga tsaka! Hoy! Aray, dire! Hoy, dire! Oh, perfect! Diba I told you? Diba 3 players? Oh, let's go! Diba, sunod mo ni Ms.overdoze bayot kaya parehas mo ma-perfect lang ma'am kay, you know, expert di ako, abas lang. Oh, tikaban tanan bayot. Ano na, yot siya ma'am. Okay. Ay, perfect, dog. Inyong Ms.overdoze bayot. Perfect. Diba, maura to guys.